1938 yılı 8 sentyabrda Sıkkıl rayon oğlusuna karıştı. Toң rayonundagi Aksay Göksay деген айылда жарык дүниеге келиптирмин. Men төрөлгөн жылдарда atam rayonduk эл агартуу бөлүмүндө иштечек экен. Андан кийин бат эле согушка кетер алдында тактап айтканда 41-жылга чейин азыркы ошол Göksайдын күнбатыш тарабында Тогузбулак деген айылда мектептин директору болуп иштеп турган Аспарга чакырылыптыр. Анан мен ошол жерден Göksайда 7 жылдык мектеп бар эле. Ошол жерде 52-жылы аяктап, андан соң ошол эле Тоң районуна карашты ал кезде Сталин атында орто мектепте окуп 3 жыл, 55-жылы бүтүп анан 3 жыл, 2,5 жыл, 3 жыл ошол ар кайсы колхоздо, ал кезде Фрунзеде, балыкчы шаарларында ар кайсы жумуштарды иштеп жүрүп 1958-59 окуу жылында азыркы Касым Тыныстанов атындагы университет, ал кезде Ысык-Көл пед институтуна кирип 63-жылы аяктап 2 жыл Кочкордо мугалим болуп иштедим. Андан 2 жылдан соң Бишкекке Фрунзеге келип 1965-жылы 21 сентябрда Мугалимдер деген газета бар болчу, ошондо эң алгач батчычык, андан корректор, анан адабий кызматкер болуп 4 жылга жакын иштеп, андан соң КСЭ, Кыргыз Совет энциклопедиясы деп койчу, ошондо илимий редактор. Ал жерде дагы 3,5-4 жыл иштеп 1974-жылы 2 январда азыркы Кыргыз Республикасынын телерадио корпорациясы, ал кезде комитети деп аталчу, ошол комитетке орношуп, ошол комитетте баш аягы 29 жыл иштеп 1902-жылы пенсияга чыгып, азыр ошо үйдө китептер чыгарып, алдыда жайылып жаткан китептер чыгарып иш жүргүзүп келатам. Жакшы. Эмне болуп журналистке түрткү болуп калды? Журналистке Кудай түрткү болсо керек. Бала кезде эле китептерди окудук. Көп окуучубуз албетте. Ошол кезде кыргыз тилине чыккан, кыргыз тилине которулган китептерди баарын окудум деп айтсам ашып кетер. Бир топ китептерди окудук. Мисалы үчүн ошол эле кезде теги Ажарды кыргыз эл жазуучусу Касым Али Баянов жазган, Касым Али Жантөштүн Каныбегин, жана ошо сыяктуу жанагы Мукай Элебаевдин Узак жолу, жана ошо сыяктуу аңгемелерин Түгөлбай Сыдыкбековдун повесттерин, аңгемелерин, романдарын окуп, ошондой эле Пушкиндин котормолорун, Горкийдин котормолорун, Гогольдун котормолорун, Шевченколордун котормолорун кыргыз тилине которулган окуп жүрдүк. Ошол эле кезде 6-7 класстан баштап Кыргызстанда Ленинчил жаш Ленинчи деген журнал бар эле. Жогоруда Мугалимдер газетасы, Советтик Кыргызстан деген жана башка газета журналдар чыкчу, ошолорго кабар жазып азаздан чыгарып жүрдүк. Анан ошол шык алып келип, анан мени журналистикага алып келип такап ошондо иштөөгө аргасы кылып атпайбы. Кимдер менен маек курдуңуз? Маегиңизди качан баштадыңыз? Ошо курган кишилердин атап өтсөңүз. Маек жөнүндө сөз кыла турган болсок, албетте тиги газетада жанагы энциклопедия жүргөндө анда иш башкарак, анда маек курууга мүмкүнчүлүк да жок эле. Анан бул иш ошондой болуп калды. Кыргыз радиосунда жогоруда айтып өткөндөй 74-жылы кирип, анан ошол жерден арга түрдүү радио уктуруулар даярдаш керек да. Анан ошого чейин жанагы 10 мүнөт поэзия деген жубасына бир жолу 10 мүнөттөн ырларды, акындардын, кыргыз акындарынын ырларын кетирчүмүн. Ошондо редактор болдум. Ошол эле сыяктуу бир топ ар түрдүү саякат, эмне деген бир топ уктуруулар
ukturlarının toplamını dayanıp bana 1976-77 yıllardan başlayan en alga çeşimde 1976 yılı Kırgız Respublikasının Algezdi Kırgız SSR'nin el hakkını Ağlı Tokanbayev bilen birinci ret bayak kurup oşal 43 biletlik bayakım oşal jana bizdin emege şu bizdin kavlana turgan altın fondunu kavlana turgan kişilerin toğu tüzülçü da oşal jaktırı bana birinci olarak altın gazına kavlanıp kaldı. Anda gelin oşandan bulanıp gitti. Anda gelin Tokanbayev'den sonra Sıdık Bekip jana orada atıratagan bayağı neydi aksakallar jana başka uşu siyahtı tolup jatkan. Çыңгыз Айтматов. Çıngiz Айтматов jönünün tegereginde agişi 50'ge çıkkandan başlap keyin gözetköngө çeyip baş ayağı mına bir 30'dan aşık ukturlar dayandattırmın. Oşolar şu siyahtı mına çıkan mene tüken mene mına jalangana mayakter misali 24 saat anlamaşka 80'ge çıkkanda 70'ge çıkkanda 60'ga çıkkanda özünçü ukturlar dayandapp ayla çeyin barıp kengsünün oşo kişi oşolar bala kezde жүргөн zamandaşları menен süйлöşüp tuğan tuğuşkanları menен süylöşüp oşo yerde tükemdi jakşı bilgen adamlar menен süylöşüp anan oşonda ukturlar baş ayağı tükemdin tegereginde bir 35-37 saatga jakın ukturu daярdadım. Oşonda ele süreççilerden tege Kapır Aytip bilen 1,5 saat mayagım azırda şu bari saklanıp turat. Oşonda süreççiler bilen bir top süreççi Ignatiev bilen Ors süreççilerinin hazırkala SSR'den el süreççisi Lenin Silik laureatı Turgumay Sadıkov bilen oşa siyaktı bir top süreç çevirileri bilen süylöşüp mına oşol hazırla Kırgız radyosunun altın gazetesinde 300 saatka çukul jana mayekter saklanıp turat. Oşol mayekterdi hazırkı redaktörler işlep jatkan faydalanıp atышат. Keyde 3 bilet 5 biletten başlayıp keyde toluğu menен 1 saat 2 saat 1 saatta ketken usullar bolup atat. Mına oşol sözdүн sırası. Азыркы учурда канча китеп жаздыңыз? Эми азыркы учурда мына турат Совет убагында тактап айтканда мындан 25 жыл мурун СССР кулагыча мен бир 5-6 китеп чыгардым эле. 3 ырлар жыйнагын чыгаргам, 1 маектер жыйнагын чыгаргам, 2 котормаларды чыгаргам. Андан кийин 1902 жылдан баштап birinci rет баягы Kırgız SSR bolbay Kırgız Respublikası bolgondan başlap 1902 yılı Sıkkıl Irım da sen, Iyim da sen degen jıynakты çıkardım. Oşondan beri ele ötken 2015 yılga çeyin 6-7 ırlar jıynagын çıkardım. 2 mayekter jıynagын çıkardım. Anan oşonda ele janakı dokumentaldı esse bayan dese de bolat, esse povest dese de bolat. Bunu alardan da bir üçtü çıkarıp oşol taraganim bilen uyda jıйылып turat. Жакшы. Boldu. Эми азыркы учурда эмне кылып Азыркы учурда жүрөсүз? да Эмне ошол менен Алексиз? азыркы учурda Alek janakı jogorda aytıp ötkönдөр janakı baş ayağı eseптесем 300 saatga jakın mayekter basma tabağa jakın mayekter turat. Oşonun bu çıksa aşıp kese 7-8% çıktı kalgan şoyda tolup turat. Oşonu özünçe bir jalan maşinka emeden kompüterde ötközüp 8-9-10 tomduk kılsam degen oyda turam. Dagı basılıp жазылып bирок basılmagan ben 2 tomga jakın ırlar jıynagım var. Anın içinde kotorbosu da var. Irlar var, poemalar var. Mına oşolardı men Alekpin kayra karap çıgam, kayra bastıram, kayra oңdoyum. Anan oşonda ele janakı oşolardı mına janakı aytıp atpay, oşol janakı radiodan ketkenlerdi. Men jakında ilgeri
bir 4-5 yılda bir çıkmaya kaldı. Kırgız Ruhu degen gazete çıkçı. Oşağa mayeklerimi çıkarıp durçumun. Anan oşa geçitlerge mayek derdi. Anan janakıday жазışçılardın 60 yıldığı, 70 yıldığı, 75 yıldığı, 80 yıldığı, 90 yıldığı siyaktı yıldıklar olatken oşalarga arnap, oşalarda ömür bayanın jönünde mayek derdi verem. Жаңы makalalar жазıp verem. Oşa etip geçitlerge çıkarıp atamın. Oşa hazırkı kılıp atkan kızmatım, kızılıp atkan emgegim. Жакшы. Канча жашка чыгып калдыңыз? Hazır buna menin eme tigi tuğruğam joğurlu aytmadım. Oşamda 78'din dam tatı atkan uçurum. Buna üstümüzdeki 1916 yılı 8. sentyavrda 78'ge tolup 79'du qarayım dep turam. Muşup sözdüğümüz qası.